Uthembisa lukhulu Mthandeni SK emva kwenkulumo yakhe ayibhale ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekhuluma-ke ngamatemu akhe-ke laphana-ke athi-ke asetshenziswa-ke ngabalandeli bakhe aphinde asetshenziswa-ke ngamabhinca athanda-ke ingezo angamajongo akhona futhi-ke la emkhakheni-ke wamabhinca. Ukuveze ngokusobala-ke ukuthi-ke la matemu-ke uhlezi awaveza-ke i-album ne-album-ke futhi-ke maningi-ke alandelayo-ke laphana-ke uthi-ke abantu basazokhuluma isikhova language kusho Mthandeni-ke SK. Bafowethu, ngicela ukubingelela nje abantu abaqale ukusijoyina leli khasi ngilisana bafowethu ngicela nenze ubulungiswa-ke ngicela button ka-subscribe niphinde ni-like lama video-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke Mthandeni-ke uphumela obala-ke ekhuluma-ke eyamatemu akhe-ke la ashawa kakhulu-ke ngamajongo ngamabhinca izinsizwa-ke khona-ke la ebubhinceni-ke laphana-ke ewabala amaningi akhona-ke laphana-ke wasithi-ke nakanjani-ke ayeza amanye njengoba-ke eseqalile veze elinye lamatemu-ke elithi-ke sangena-ke isinkwa emanzini-ke laphana-ke sikhumbule ukuthi nale-July-ke wangena ngalo-ke leli temu-ke laphana-ke uthi-ke maningi namanye asezayo-ke laphana-ke uthi abantu abaningi-ke basazosikhuluma kakhulu-ke isikhova language-ke laphana-ke kusho uMthandeni SK. Mesikhuluma ngomthandeni-ke sikhuluma-ke ngenkonzo-ke laphana-ke emapatupatu-ke laphana-ke endimeni kamaskandi ngoba siyazi ukuthi insizwa-ke leyo ngusomlando omkhulu-ke iphinde futhi-ke lapha ibe namagala amaningi ahlukahlukene-ke iphinde futhi-ke ibe umhlelo womcimbi-ke weminye imicimbi yakhe-ke laphana-ke endaweni yasemdlejeni-ke laphana-ke. Bafowethu asazi uma kunje thina sikuthatha sikube nje okunjalo uveza ngokusobala ukuthi cha amatemu-ke uthi sisazosikhuluma isikhova language-ke siyathanda asithande siyeza nakanjani asazi bafowethu makunje thina-ke sikuthatha sikube njengoba kunjalo-ke ngiyakuthembisa ukuthi-ke makukhona okunye engikuthulayo-ke ngizobuya nakho kushisa futhi kunjalo.